Dobro večer, danas ću vam pokažem kako da uđete u modem preko Telekoma Srbije. Znači, oni koji su uzeli modem preko Telekoma, sada ću vam pokažem kako. Ukucate gore 192.168.1.1 i kliknete Enter. Pričekamo malo. Sad u ovom uglu gore username ukucate Telekom. Kao lozinku ukucate isto Telekom. Znači idemo na login in. I sad vam se pokaže u konfiguraciji, imate status, basic i tools. Idemo na status, ovdje možete proveriti informacije, servisne informacije, statistika. Možete na refresh da vidite da ima neka nova, idete na basic. Idete na podešavanje. Moja preporuka da ništa ne dirate tu. Wireless LAN. Ako hoćete da uključite wireless. Dobro, ja sam ovdje napisao creation, zato što nema ovdje naša država. Ako hoćete da uključite moj modem, zahteva preko aplikacije uključivanje, idete enable, kanal ID, ovdje napišete kako da se zove vaš modem, wireless, ovdje idete na ovaj MPA, PSK, odaberete i ovdje ukucate lozinku. I ništa, idete na Saltat. Ovdje ništa isto ne dirate, to je ako imate Mac kompjuter, idete Saltat. I to je to. Znači, dobro, ja nisam išao, zato što sam već uključio. Idemo sad na ovaj tools. Što se tu dešava? Lost. Ne. Isključeno mi je zato što sam išao na sajt. Sad ću se uključiti ponovo. Moja greška. Nadam se da se čuje dobro. Vidjet ću snimak. Posle kako sam ispao. Čekamo da se konektuje internet. Evo sad mi ponovo traži da upišem ime Telekom i na login in. Sad čekamo malo, pošto se modem još restartuje. Evo, ušao sam ponovo i gdje smo stali na tools. Šta imamo na tools? Imamo diagnostic, system log, restore, to da restartujete i reboot, da rebootujete modem i logout, da izađete. Znači, to je to. Uglavnom to je to što se tiče. Još da napomenem, mada ću da napišem ja u komentaru da ovo sam odnosi preko Telekoma. Znači oni koji su uzeli modem preko Telekoma. Zato i glasi login in Telekom i lozinka Telekom. Znači za ovo javljanje to je to. Pozdrav!